Kheroni ahawar along ta Karbi Anglong arani talondun. Ingdeng troksike braisi Karbi Anglong district kelong arani Karbi Anglong angkang pipinike sengkarong arani lo. Karlitang Samson Sing ingti Bonglong terang Raidang ingti Joy Sing doloi terang lapen alang litum arisangho atum kacepaduk ajoinesi mikir pahar mate non ke Karbi Anglong Autonomous Council pukaci pulong lo. Lasi pini alang litum kabor ia joine pini Karbi Anglong arat kedo an pusitame seng ceparong long lo. Lasi bangso arani along pace tondun si Kheroni along kopli nimarli asong pen patrio pipon si Kheroni angkang pi along pini ingdeng troksi kebrai si angdeng along katalon pon long lo. Lasi la bangso putak perang kiatum ang nukaning jepon lamte arju iksena. Sipini ladak Kheroni angkang pi angbong pot along kapaan arat ke sitong nokok alam sikir puelo kita tang bang areng kisar tu pakai Samson Sing tipen dang lok ke sing terang song be sondo sing teron sak sing teron habietum alang litum Arya sanggup doan pen bertaksi Karbi Akhaya Farman Longria Farman Cisong masih alang litum Cisong ateng pen alang litum aningkahang ke mang ateng pen Karbi Anglong arat deng nanggi pura alang litum apong arleng ketie tumpen menteri sarpo tumpen kecingki tandam si benang anan sengkan sesong darap kike kedam tang paru krisir kera hokera si aning kan bangke Karbi Akhai ta isia khai kangkim pen alang litum kireng Japan kido ketakari malong ria longpat do nangji hirklong nangji pura benangan angkang
nang pangkang pisi apa nang pai pilo si hala so pai angkang arluan ke itu Karbi Anglong lo si hala so Karbi Anglong pokera si aningka baru kristal ke pokera si aningkan penceng lok wang bom piningan ke poksikera si angdeng nang kali lo si la poksikera si angdeng nang kali hurang ke litum ladak heroni angkang ka kiturmia ubi etum pirangan kitekeri ariso ejang na cingkur teglong lo la si la kiturmia ariso ejang tum kitekeri ariso ejang tum kaprek sai kamalong sai kialong ke klem bangku bangpi lepen rat doan pangrum ti pini cengpondo si pini ke cengpon ason thot ti anikan ter anikan bang lon pimucot pen elitum katalon ponjepan pini ke jetong keduk abe keturmi ariso yang pen cenglok di parmenalong sai kiatum akorte ingiratum panta tening ripono kapen parangke akorte ingiratum panta tening ripono masih morning anengkan pen ke pining an suse alon pimucot elitum lama kang tur pen cenglok usomar kibi kithiatum arjan kihi pen cenglok kapathu ason kapathu elitum Karbi national sport mane angkang pi akapathu kete nai ke hambi kapathu helo hambi kapathu anta elitum padu ponongji piti jadi kaduk biang no paklang lo la sila so puthak tang le tum kaduk be ta ning kibi pon pen morning asengkan phan pen na pen ke klem pon ye phan bor ki pon pu si neli ning thelo la pen morning ke alon do pen talon pon longpo la pen radat ta la ansate pating room pon thek pu si neli ning thelo la se neli lam thepi pading ung tung thelo la an ningge si kaduk be phan neli suri Karbi Anglong aning chethe pading anang pu arna mangnu empu mukrang anum longri longpat pantili ajeng aro liar konganam nu hirjume hangsi jadi kadu webten kardom pajir pen nili lamse pajir diklo kardom aputha kathalong pon laken tum kopili ni marli atum ahin dan sini tum ini pono lapen ladak nanga cira dun kadu gabe department sai kam sai ki alang itu anstan ni dak itu han cerap cetu dulu lah soal kita nasi itu mana ningarong siki tensi itu mana kalau pun itu. Pining si kapang cing lama pidam tangan orang tu temon lo so. Jadi itu mahin tentang pining keceng pun lah. Aman orang phang bang itu so. None phang bang itu bang kilam tu sini tu lah. Ni marli ahin pencing lo kadu kabi tum tanang cerap dun pukul seding kilo lapen kadu kabi tum ta nang cerap cetu dun po lah sini tum dak am sosi mana patu ahin pen am sose lapen pipi mahajan ki pen kecing lok lahai hui samen itu buka cepati ahin bi pon pen am sose ni ngarong siki pon ci posi mata